West Asia ha ka hol in chan man na ni 15 misna lai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan rel nak chan silai October ni kul ni sari thong ni kum kul kum nga chachon ni khatni I kan rel nga mi Bible rom angan pariat a me hlai ni in hlai sari chu cha a ka ule ka naw na kan mi hring sining in kan nun ok asalo nan mi hring sining in nan nun a chun nan thi ko lai simhan se lo sual nak nan tu mi kha tharau in nan tha a chun nan nong lai pathian tharau ni a hruai mi na chu pathian fa le an si pathian ni an pek mi na tharau chu sal I an chan tar than tu na ding tharau asalo therlang mang le phanglang mang I nan rak nun ning a an kal pi than tu na ding zong asifon lo pathian fa a akan sar tu ding tu kha asi I ama ni chun pathian kha kapa tia akan autar kho chuti kan aw nak a chun pathian tharau le kan tharau chu hun khat a an ifon I pathian fa kan si kha te an khan fa kan si a chun ro chau tu zong kan si chol kan ni chu pathian ro chau tu kan si khri ro chau hoi kan si zai cha tia khri tem in nak kha kan I shom a chun asun par nak zong kan I shom ve lai boy pa bia si thong thabia rel nak luka angan hlai thum a me pasha in hlai sari ke bai mi nu Jesu ni adam tar sabat ni a voi khat chu Jesu ni pupnak in a chon piak na chuka a chun mi nu pakhat a chung a tharau thalo angai mi a I tharau ni chun kum hlai riat chung a zot tar chang I akyang kha akul di I ading khauti lo Jesu ni a mu tik a hai au I mi nu na zot nak en na luat chang tia ati achung a khan akut a chuan I chu chang ka chun ding te in adir khau I pathian kha athang that pup nak in zau khen tu chu Jesu ni sabat ni a mi adam tar cha a khan a chin a hong I rian tuan nak ding a ni ruk pai a kau chu ni ruk chung a chun ta nan rat I nan rak edam tar sabat ni a hin chun ti thla ngat u tia mi za pi chu a hun ti na boy pa ni chun a le I mi dep de na a hau pau ni sabat ni a nan cho se nan la se nan in nan thla na I ti din ok a nan kalpi ko tung na atu hi ka I a mi nu Abraham fanu satan ni kum hlai riat chung a hren mi hi sabat ni a hin phoi ok a sangha lo mo tia ati bia ale nak ni chun aral vial te na chu ning zak en a tar di na I khurwa har atua mi chung a khan mi za pi chu an ilom boy pa thong thabia si ni tin tharau rol sabat ni a ke bainu dam tarnak chauza asilomi phu pakhat ni mizo zau khet nak a ruwa nak cheu nak kong achim hi ruwa nak cheu nak na chu atang lei bantuk an si apakhat nak azomi na kha lung takte in zon ruwa nak he zau khet na apani nak mizo na I an rikhia nak kha zul apathum nak tha jang pe tu le atha lai ruwa nak angai mi sideng apalinak midang zot nak kha tlai hla apanganak azomi na cha a thla cham aparuk nak ngandam nak cha a rian tuan nak in zot nak dau apasari nak ngandam nak tha phunglam na kha rai ringte in zul rol tha pumchol chang nak tha thithiang lungput tha rian tha midang he pe tlai nak lungtlin nak lungput tha midang cha a rian tuan nak nun nak he hoi kop nak zia za thalo na in luat nak pariat nak achan a chun azomi na kha a harmi betak kha nemte in asina in fekte in chim a her nihin thong tha a Jesu ni sabat ni a ke bainu chu adam tar asina in pup nak in shwai tu pakhat ni Jesu ni sabat ni a atu atek a aphun zai Jesu chan leo I farasi mi na cha a chun mizo zau khen chu rian pakhat a ruwa asi cha a thi nak ti nong a lo a chun sabat ni a kham asi hi thong tha cha chung a hi nu dam tar nak hi zau khen nak phun khat asi thi nak ti nong asilo I chu cha a chol chang nak pakhat in sual phot asi ti kha afyang tuk boy pa he ni za thum ni som ruk ninga thong ni pasari 365 days with the Lord 2007 a sabat phung bia kha an lungthin akaw lo mi in an fian tar nak a
hi pa pol ni hin zaitluk inda an lung afim lo ti kha an ngal lo saram so asimi an cho tum asilo a an la cha arian tuan nak a har nak an hu lo an hri an phoi I ti a an chua pi asina in kumriat chung satan ni a hren mi nu hi Jisu ni a phoi lo ding kha an dau ma kha satan ni zaitinda atua kho Bible a satan ni volai chung a huat nak he achol chang kho I fa nak a pek kho tharau lai sining le a thlite in taksa sining man in alang tar ati mizo pol chu zau khet nak hlai an phu asilo mo asina in atam deu chu mizo zau khen tu na ni phungding te in chon piak nak an pek na lo cha a atlang pi in thlop bul nak man pek ok a tim chia an selo siboi te ni an tua bantuk in mizo na chu kan dam tar kho na lai lo na in kan tua kho mi thil thabik tua ding in rian kan ngai chun mizo zau khen chu jang fa nak tharau rian tuan nak pakhat asi chun nim hanung bik le kan thom hanung bik a phak tek a kan di lak in khri chu mai ton in kan ton lai khri ni kan nun nak tuan bia akan hu sak lai I kan dot mi chan dial te kha alang tar lai khri ni azung zal be chai nak chu zaitluk inda a hlai in mizo na he kan idot ti mi chung a sham abun lai mi fapa ni mi vial te chung a adong nak be chai nak tu ok a lian ngan nak he arat tek a or lai kam I athim mi na sin a kazo I nan ka zau khen tia ati na lai I ake lai kam I suai phot mi na sin a kazo I nan ka zau khen lo tia ati na lai dot nak chu san atlai mi asi I chan le hlot nak sacrifice a haw chun chu cha a kan rian atam tok ko na in chu biakam nak tampi kan ngai ko na in tharau lai se pumsa lai se zai bantuk zot nak man atuar mi kan dot mi le hoi kom na cha a valen le thlacham chan kan ngai ok asi khri ni kan bia le kan thlacham nak in tong adu na ama lam kal tu palai ambassador le adot nak man ruwa thil ri siding in akan hal pathian dot nak ngalo fado te kha mong chial mal vai ton mo san tin kir sai rel ti lo tuan ruat lo fanu zong val nung chong an ti bia krun pan zong lo vai to chung kha lung ngam khâu lo ka fa don hong ki lo ti atap e vai lang min van boy tuar khâu lo oi riang man anu fa do hong ki than lo chung khar a nuam chial ma thla za cham lo chuan rol dung chan zong a tling lo rol e chung pil khâu lo ka fa do thong ki lo ti atap e vai lam min van bo tuar khâu lo oi riang man anu fa do hong ki than lo Catholic bupi pathian be chon nak chang ni nak Jisu vailam ta en achi Jisu be chai nak Jerusalem khwa I biak nak lai nol ngai tu na lak a Nicodemus Pharisee le Arimathea khwa mi Joseph long selo in ama kha athli te in azum mi tampi an Johan angan hlai ni a me som li pa ni angan pasari a me som nga angan pakwa a me hlai ruk en hlai sari angan pasha a me hlai kwa in kulkhat angan hlai kwa a me som thum pariat in som thum pakwa ma hi khuru har ok aselo Pentecost thaizing a tlangboy atampi na ni zup nak kha an pomve a cheu zum tu na chu Pharisee mi an si tia St James ni St Paul kha achim
Juda min halak a azum mi thong zai zat liang luang da an si nga anni chu nol bia atat ngai mi an si tia ati lamkal tu angan paruk a me pasari angan hleinga a me panga angan kul khat a me pakul Jerusalem khwa i biak nak lei ho tu na chu Jisu chung a zaitin da bia kan chai lai tia an lung an ikhat khau lo Johan angan pakua a me hlei ruk angan pasha a me hlei kwa Farasi mi na ni azum mi na kha phua ok a an tlar na Johan angan pakua a me kul ni mikip ni ama kha an zum lai I chun rom mi ni an ra lai I kan mun thiang le kan ram kha an tro lai tia aphang mi na sin a tlangboi ngan kai fas ni prophet bia in ale na rampumpi arok nak in mi phun cha I pakhat chi chu atha deuh ti kha nan ngal lo mo Johan angan hlei khat a me som li pariat in som nga Sanhedrin ni Jisu kha thi se tia bia an chai simhan se lo a hauman ni tha nak nol an ngai lo cha a rom mi na sin a an chan I nai ngan ji in sual an pu mathai angan kul rok a me som rok parok Johan angan hlei riat a me som thum pakhat Luka angan kul thum a me pani hlei kwa tlangboi ngan na zong ni Pilate kha Jisu chung a tha ok in bia chai ok a nai ngan ji in an tlar ve Johan angan hlei kwa a me hlei ni hlei nga kul khat Jisu bia chai nak kong a tuai nak tampi a umti chu thong thabia chung a khan a fiang ko ama tha nak a atel mi Judas Sanhedrin le Pilate na an sual nak chu pathian long ni anghal vailam a that u tia mizapi chu an au I Peter ni Pentecost ni a vailam a nan khen chi chang tia ati na siman se lo Jerusalem khwa I a ummi Juda mi velte chu sual pu di kho an selo Marka angan hlei nga a me hlei khat lamkal tu angan pani a me kul thum som thum parok angan pathum a me hlei thum in hlei li angan pali a me pasha angan panga a me som thum angan pasari a me som nga pani angan pasha a me som thum pakwa angan hlei thum a me kul sari in kulriat Thessalon kwat khat angan pani a me hlei li in hlei nga Jisu shim ni vailam chung in angai thiam chang na I Peter zong ni Jerusalem khwa I Juda mi na le shwai tu na ngal lo nak kha angai thiam ve chang na Luka angan kul thum a me som thum pali lamkal tu angan pathum a me hlei sari achi chu kan ma la kan fa le chung a tla kau se tia an aw ruang a chan dang le hun dang I a ummi Juda mi velte kha sual pu thiam an selai lo mathai angan kul sari a me kul nga lamkal tu angan panga a me kul riat angan hlei riat a me parok bu pi chon piak nak le mi thiang na te khan nak chung a mi sual mi na hi kham tu a in mi tem pha nak velte a chua tar tu le atua tu an si ti in kan hu Hebrew angan hlei ni a me pathum Jisu chu kan ma sual nak ruang a in cha a bu pi ni khrifa velte na kha Jisu a thi na kong a tawon ngan pi nan ngai tia fiang te in a chim mathai angan kul nga a me som li panga lamkal tu angan pakua a me pali in panga kham nak kong pathian khokhan nak a khri a thi nak Jisu a thi hi pathian khokhan nak a bethuk pakhat ase Jisu an chat nak chu pathian khokhan nak le ngal chung nak ningte in ase lamkal tu angan pani a me kul thum ma Bible bia ni ama a chan tu na chu pathian ni arak tin chia mi chung a alam so mi an sekau ati du nak aselo lamkal tu angan pathum a me hlei thum hlan liau pi in pathian ni thil arak tin chia mi a hi kholipi chung a Herod le Pontius Pilate ni gentle mi na le Israel mi na he achiang mi na sal Jisu chiti na thu mi kha ral in nakut le na khokhan nak ing chang se na ti mi kha tu ok a an ipum lamkal tu angan pali a me kul sari in kulriat sam angan pani a me pakhat in pani kham nak kong khua a khan mi tlintar ok cha a pathian ni an mit chot nak en arami thil kha tu ok a nol apek mathai angan kul rok a me som nga pali Johan angan hlei riat a me som thum parok angan hlei kwa a me hlei khat lamkal tu angan pathum a me pasari in hlei riat pathian ni mi velte kham nak cha a miding pakhat asal achi lai ti kha arak chim chong chang
Isaiah angan som nga pathum ame hlei khat Johan angan pariat ame som thum pali in som thum paruk lamkal tu angan pathum ame hlei li Bible tial tak bang in khri chu kan sual nak cha a chi tia singpol ni ati Korin kwat khat angan hlei nga ame pathum lamkal tu angan pathum ame hlei li angan pasari ame som nga pani angan hlei thum ame kulkwa angan paruk ame kulni in kulthum Jisu athi nak ni prophet Isaiah biakha atlintar Isaiah angan som nga pathum ame pasari pariat lamkal tu angan pariat ame som thum pani in som thum panga Jisu ni athi nak sul lamkha prophet bia in afian tarve mathai angan pakul ame kulriat atho than nu a Bible sul lamkha Emaus khwa a akalmi zultu pani le lamkal tu na sin a achum na Luka angan kulli ame kulnga in kulsari som li pali in som li panga mithyang Peter ni pathian khapnak kong a lamkal tu na zup nak kha hitin achim nan pupa na sin in nan chawmi san tlai lo nun nak lam khan nan ni chu soi ok lo asi lo a thor nak angai lo mi tu fa bantuk in khri thi song in tlan nan si ama chu volai sham thoklan a khaw khi chiami asi siman se lo nan ma cha a chan adong nak a langter asi Peter ukhat angan pakhat ame hlei riat in pakul minung sual nak hi sual sham kha zul in thi nak in dan tat ok tlak kha asi rom angan panga ame hlei ni koren kot khat angan hlei nga ame som nga paruk sual nak ruang a afapa ngai chun kha sal pakhat mui in le asual mi minung mui in arak thla nak a pathian ni sual nak angal lo mi kha sual nak a asar chu ama chung a kan ni kha pathian din nak kan si nak nga cha a ase koren kwat ni angan panga ame kul khat Philippi angan pani ame pasari Rom angan pariat ame pathum Jisu ni kasual tia thathai nak zaimhan angai lo Johan angan pariat ame som li paruk siman se lo akan dot nak chung a pathian he kom in kan sual wak vai nak kha lak in vailam chung a kan ma min in arak aw kapathian zaicha da nakahlot marka angan hlai nga ame som thumpali sam angan kulni ame pani Johan angan pariat ame kulkwa miswal kan ma he kom chek asi cha a pathian ni afapa ngai chun man kha azwa lo siman se lo kan ma vialte cha a apek chu kan ma kha afapa thi nak in pathian he kan irem nak nga cha a ase rom angan pariat ame som thum pani angan panga ame pasha kan sual nak cha a afapa kha pek nak in pathian ni arak kan tim piak mi kho khan nak chu dot nak ase kan ma that nak zai man a hlan in akan khan piak chia mi ase hi chung a hin dot nak chu a kan ni pathian kha kan dot ti aselo siman se lo pathian ni kan ni kha akan dot i kan sual thet nak cha a afapa kha arak thla Johan ukhat angan pali ame pasha hlaikwa misual kan siliau a khri chu kan cha a athi ti mi a hin pathian ni akan dot nak kha akan hu sak rom angan panga ame pariat tutlaw benabia adong nak a Jisu ni pathian dot nak ni a hauman angan tak mi alauti kha akan ruatar chu asi cha a hi ame mi lak a pakhat man kha irok se ti chu van chung i a mi nan pa du mi aselo mathai angan hlai riat ame hlai li ama chu mi tampi tlat nak cha a anun nak pek ok a ara mi tampi ati tek a tlan lo mi an ti nak aselo minung di lak le ama lila kha athlai dan du I ase mathai angan pakul ame kulriat rom angan panga ame hlai riat in hlai kwa lamkal tu na bang in bu pi ni khri chu cheu chum lo in mi vialte cha a athi tia a chon piak khri ni sifa tep nak a in piak lo mi pakhat te man an lo I an ballai lo korin kwat ni angan panga ame hlai nga Johan ukhat angan pani ame pani thong kilo ao lên zong chân hem lo liam riang mang nu lấy her lâu mi khi hul đi lâu cả pha đô thong kilo ti in
phật tốt tết lao lăn lai ruột khâu lâu van bồi vài lòng chung nun pe mô cái thiên phật đồ hồng kim tràn lô cả phá đô thông kia lô tin a chấp e vài lâm min van bồi tuar khâu lâu ôi riêng mang anu phật đồ hồng kim tràn lô chan kan nge mi ati chang cha a nan za te mang tha u